Toni Fruk u PSG. Rijeka ostaje prva. Dinamo jedva odigrao neriješeno u Osijeku. To su neke od tema koje ćemo danas prokomentirati. Hajduk je na Poljudu ugostio Istru, momčad sa Drozine se dobro nosila sa Hajdukom, ali je u 48. minuti na asistenciju Dajakua loptu u mrežu pospremio Krovinović. Slaven je na svome terenu dočekao Lokomotivu. U 5. minuti loptu je pospremio u mrežu Duje Čop i doveo Zagrepčane u prednost. Iz autogola Međimurca Lokomotiva ima 2:0. Uzvratili su im Štrkalj i Plana, a u 73. minuti Duje Čop iz penala donosi pobjedu Lokomotivi. Rijeka je ugostila Varaždin. Rijeka je pokušavala, a Varaždin se branio. Obrana Varaždina poslala je dugu loptu na Mitrovskog koji je loptu posebno u prazan gol, ali suženo je zaleđe. U drugom poluvremenu ista priča, sve do 80. minute kada je Gališić na asistenciju Hođe pospremio glavom loptu u mrežu za 1:0. 10 minuta kasnije u 90. minuti Mitrović zabija te povećava prednost Rijeke na 2:0. Ovo je vrlo važna pobjeda za Rijeku koja je još uvijek na samom vrhu HNL-a. Osijek je ugostio Dinamo. Osječani su dominirali većinom utakmice, a nakon pogreške Nebistića Buković se poigrava sa obranom Dinama te posprema sjajno za 1:0. Dinamo je u 93. minuti zabio za 1:1, a strelac je bio Sandro Kulenović. Nekoliko minuta kasnije 18-godišnjak Matković nalazi se u mat poziciji, ali ga zaustavlja Teofil. Domaći traže kazneni udarac. Rudeš je na Kranjčevićevoj dočekao Goricu. Poveo je Rudeš nakon prvog gola za Rudeš Ante Ćorića iz penala. Zatim je izjednačio Tim Matavž u 39. minuti. U 93. minuti u vodstvo je domaćine doveo Rijad Mašala, te je Rudeš po prvi put nakon 25 kola osvaja 3 boda. Nakon ovog kola ajdemo baciti oko na tablicu. Rudeš je zadnji sa 7 bodova, ispred njih su na 9. mjestu Istra sa 25 bodova, 8. Varaždin sa 26 bodova, 7. Slaven sa 27 boda, 6. Gorica sa 30 bodova, 5. Lokomotiva sa 33 boda. Top 4 su Osijek sa 36 boda, 3. Dinamo sa 48 boda, 2. Hajduk sa 52 boda, a prva već nekoliko kola za redom Rijeka. Francuski prvak PSG navodno je zainteresiran za igrača Rijeke i autora 10 ligaških asistencija Tonija Fruka. Sljedeće kolo nas čekaju i dvoboj Varaždina i Istre, Gorice i Hajduka, Dinama i Slavena, Lokomotive i Rudeša i za kraj derbi kola Rijeka protiv Osijeka. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Za više ovakvih videa lajkajte ovaj video i kliknite subscribe. Vidimo se nekom drugom prilikom.